kunadaan naragsak ni ayan aglalo no di pa'y unay nabayan punuan na ranyag ti aglawlaw kas kamaris jay bulalayaw panubok ti biyag inta sinarangin kibintat na irot di ta naging nibet dumteng man na dawel a bagyo ayat tado adin tuwag mo do nga mapahitan nga awan kan den na nasugat tuy puso tapingan na wanag nalamisan tirabiin na ulinek agsugli ka kuman o ay ayatek niya po Diyos tarabayen na ka silawan at panunot mo ti aming na problema numadanong tut aldaw malagipnak adda akamang paspasungan ken ka panubok ti biyag inta sinarangin kibintat na irot di ta naging nipet dumteng man na dawel a bagyo ayat ta aduagin tuwag mo do nga mapahitan nga awan kang den na nasugat tuy puso tapinan na wanag nalamisan tirabiin na ulinek agsugli ka kuman o ay ayatek niya po Diyos tarabayen na ka silawan at panunot mo ti amin na problema lumadanon tut aldaw malagipnak adda akamang paspasungan